Mwaramutse neza nanone bakunzi ba Burundi News TV, twizere ko mwaramutse neza ndetse mukomeje kugira ibihe byiza. Abakomeje kudukurikira baringa muri kino gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, munyemerere mbageza amakuru azindutse avugwa muri kino gitondo, amakuru agendanye n'ibikomeje kuba cyane cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru akomeye cyane n'ubundi agendanye n'urugamba. Ndakubwira ko muri teritwari ya Walikale ku munsi w'ejo habaye urugamba rukomeye cyane, urugamba rwaje kugaragaramo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Mbibutse ko hano muri teritwari ya Walikale ari agace gasanzwe kabarizwamo cyane cyane abasirikare biganjemo abaturutse mu ntara ya Chopo muri Kisangani, akaba ari agace kandi kayobowe n'umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare hano mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, General Pacifique Masunzu. Aka gace ka Walikale rero n'ubundi murabizi ko kigeze gufatwa n'umutwe wa M23, ariko ubu ngubu ibintu byahinduye isura. M23 yabaye nk'ikirukanwamo nk'uko bigaragara kugeza ubu. Amakuru akomeje kugenda tugera rero avuga yuko imirwano yabaye ku munsi w'ejo by'umwihariko yahiganjemo ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo bo mu ihuriro rya CMC nabo baharanira impinduramatwara bagabye ibitero ku mutwe wa M23. Ni imirwano kugeza ubu kandi itaravuzweho rumwe cyane yuko byemejwe ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryabashije kuba ryagaba ibitero biremereye cyane kuri uyu mutwe wa M23, mu gihe kugeza ubu ngubu aba bo muri M23 nabo bakomeje guhangana ndetse no kurebera hamwe uburyo bahangana n'ibyo bitero, ariko kugeza ubu bikaba ari ibitero byabagoye kuba babihagarika. Turabirebera hamwe rero byinshi, dore ko hari amakuru atangazwa na societe civile yo muri ibyo bice n'ubundi buyobozi bigiye bitandukanye. Turanifashisha imboni z'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bisanzwe bikurikirana aya makuru hano ku butaka bwa Kongo, ariko binasanzwe ari ibya Kongo. Turarebera hamwe n'andi makuru rero akomeje kugenda avugwa cyane cyane kuri Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 yose. Mwaramutse neza mwese rero abakomeje kudukurikira n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, cyane cyane abari hano mu Rwanda, mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza, mbifurije rwose gukomeza kugira ishya n'ihirwe. Kuri utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, reka nkubwire ngo nyamuneka komera kandi wihangane uyu munsi niba bitameze neza, izere yuko ejo ibintu bizagenda neza cyane. Kandi subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubona ibiganiro byacu, ukandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Nyemera rero aya makuru cyahere hano muri teritwari ya Walikale. Imirwano yongeye gusubukurwa by'umwihariko muri Walikale guhera mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, hari kuwa gatatu itariki 28 hagati y'inyeshyamba za AFC zibarizwamo n'umutwe wa M23 nyene ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane zinyeshyamba zo muri Wazalendo nizo mu ihuriro ry'imitwe iharanira impinduka CMC Ikalonge, ni mu gace ka Banamlema muri grupoma ya Kasimba, ni muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ahabaye urugamba rutoroshye cyane. Ibitangazamakuru bikomeye cyane by'umwihariko ndetse na societe civile yahariye muri kara gace ivuga yuko by'umwihariko muri ako gace ko Wazalendo ariyo yaje kugaba igitero mu mudugudu wa Ngerere, ni mu gace ka Iremya, ni muri groupement ya Ikobo, umudugudu wigaruriwe na AFC by'umwihariko kuwa mbere ushize, ndetse iki gice kikaba cyamaze kugenda kigaragara ko kigaruriwe n'uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Aya makuru agera kuri 7/7 yerekana ko uyu mudugudu n'umusozi w'ingenzi wa Rushihe uherereye hagati ya Katobo ndetse na Mbukuru, ni muri grupoma ya Kisimba, byafashwe n'abazarendo ku munsi w'ejo ku itariki 28 Gicurasi 2025 nk'uko bigaragara mu mirwano ikomeye cyane yaje kugora uyu mutwe wa M23. Birasa naho M23 rero muri no misi by'umwihariko isa naho ikomeje kugorwa n'ibitero bikomeye cyane, ariko kandi ku rundi ruhande nabibutsa ko aka gace gasanzwe gakomandingwa mu bitero bikomeye cyane n'uyu General Pacifique Masunzu usanzwe ayobora akarere ka gatatu ka gisirikare mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu rero wiviriye mu ntara ya Chopo Ikisangana, akavuga ko aje guhangana by'umwihariko n'ingabo za M23 yarasanzwe n'ubundi akorera
murara ya Hautsa-Katanga muri Lubumbashi nk'uko bigaragara, by'umwihariko ni mu ntara ya Katanga nk'uko bigaragara, aho yarayoboye akarere ka kabiri ka gisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaza kwimurirwa ahangaha mu ntara ya Chopo. Amakuru atugeraho ni icyo avuga rero, avuga yuko uyu mugabo amaze iminsi yakira itsinda ry'abasirikare bakomeye cyane biganjemo abari bani hano mu ntara ya Chopo, ubwo bari bamaze iminsi batozwa ibigendanye no kurashisha intwaro ziremereye cyane cyane intwaro ziriganjemo izirasa kure. Aba rero ngo bakimara gusoza uru rugamba nta kindi bakoze usibye guhita berekeza hano muri by'umwihariko hano muri Warikare kugira ngo babashe kuba bagira byinshi bakora. Amakuru atugera rero avuga yuko iki gice ngo cyaba gikomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane, nk'uko bigaragara imirwano ishobora kuzatuma rero abo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bongera kuba babona insinzi nyuma y'uko bamaze igihe kinini cyane rwose bagerageza guhangana n'uyu mutwe wa M23, bakaba by'umwihariko bashaka kubambura ibice bigiye bitandukanye bafashe. Ku ruhande rwa M23 nabo rero ntabwo barya umunwa mu kugaragaza ko bashobora nabo gukomeza kwigarurira ibindi bice, ariko hari n'andi makuru aturuka indani muri M23 avuga yuko bamwe mu bayobozi babo batifuza gukomeza kurwana. Abo barimo nka Bwana Bertrand Bisimwa ndetse na Generali Sultan Makenga Emmanuel, umugaba mukuru w'igisirikare cya M23, mu gihe abarimo nka Joseph Kabila Kabange ndetse na Colonel Nanga ngo bifuza by'umwihariko kurwana inkundurampaka, yemwe bakagira ikinshasa Bwana Tshisekedi bakamukura ku butegetsi. Aya makuru kandi yanemejwe n'inzego z'ubuyobozi n'umutekano muri Warikare, yongeraho ko imirwano igenda yegereza Rusamambu, aho rero urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje rwumvikana nko mu birometero bigera kuri 4 uvuye muri uyu mujyi. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko Wazalendo igerageza no kwigarurira n'undi midugudu ya Rusamambu, ahitwa Bukumbirwa ndetse n'ahitwa Kishonjia ndetse n'ahitwa Kilambo muri grupuma ya Ikobo yigaruwe n'inyeshyamba za M23. Abaturage benshi bo muri ibi bice ku munsi w'ejo babyutse bahunga, abandi bihisha mu nzu zabo nyuma y'uko bumvaga yuko ari urugamba rukomeye cyane, ari urugamba ruteye impungenge ndetse n'inkeke. Ku rundi ruhande bamwe rero bashimangira ndetse bakagaragaza ko uko byagenda kose iyi ntambara ikomeje kugenda ifata intera, ariko kandi bakavuga ko bizeye ndetse by'umwihariko banifuza by'umwihariko ko amahoro yahinda by'umwihariko muri biriya bice. Ibi bibaye kandi mu gihe mu mujyi wa Goma hakomeje kubera inama zikomeye cyane. Joseph Kabila Kabange by'umwihariko wagarutse ku bitaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho rero yamaze gutangiza ibikorwa bye bya politiki hano mu mujyi wa Goma. Abamwegereye bashimangira ko uyu mugabo wahoze ayobora Kongo agasimburwa na Tshisekedi akayobora ndetse imyaka itari mike, abo benshi bashimangira ko ari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane muri politiki ya Kongo, cyane ko ayizi, akaba aziranye n'abanyepolitike bose bari mu gihugu cya Kongo ndetse n'abo mu karere k'ibiyaga bigari. Ngo kugaruka ke ku butaka bwa Kongo bivuze byinshi, bisobanuye ibintu byinshi. Ku munsi w'ejo bivuga ko yaba yarakiye bamwe mu bayobozi ba M23 bakagirana ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe uburyo bashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Ahangaha ngo bashobora gufatirwamo rero imyanzuro ikomeye cyane ishobora gutuma bakomeza intambara mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se by'umwihariko bakaba bakwemeza kuba bagumana aho bafite. Ibi byose kandi ngo bizagendana no kwakira abandi bayobozi bagiye batandukanye, haba abayobozi b'amadini, haba abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye, cyane cyane iziganjemo by'umwihariko iz'abanyepolitiki, abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi bose, by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe uburyo iyi ntambara cyangwa se muri uburyo iyi ntambara ishobora kuba yahagarara cyangwa se ishobora kuba yarangira, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane kandi ashimangira ko Joseph Kabila Kabange akomeje by'umwihariko kwakira abantu mu rugo rwiwe i Goma, aho akomeje gucungirwa umutekano mu gihe bashobora kwikanga igihe icyo ari cyo cyose ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi atugeraho ashimangira ko by'umwihariko miliyari y'amadolari y'Amerika ari yamaze gushorwa muri uyu mwaka kuva mu mwaka utangiye kugera ubu ngubu n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherutse gutangaza ko iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, ngo ikomeje gutuma rero hari amafaranga amwe n'amwe agabanurwa muri za minisiteri zigiye zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo barebe uko rero urugamba barwitaho neza
neza. Uru rugamba kandi ngo rushaka kuzatwara akayabo k'amafaranga menshi abarirwa mu madolari ya Amerika cyane cyane muri uyu mwaka wa 2025 mu gihe bifuza ko mu nzego z'umutekano haba amavugurura akomeye cyane. Bivugwa yuko kandi imishahara y'abasirikare muri Kongo yaba yarikubye kabiri cyangwa se yarongerewe ndetse n'iy'abapolisi, ariko kandi hakagaragara n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibikoresho byaguzwe bya gisirikare. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeza gutuma ndetse binashimangira yuko hano ku butaka bwa Kongo intambara ishobora kuba yakomeza gufata indi ntera. Mu kanya ndakubwira byinshi ku bigendanye n'akavagari k'amafaranga amaze gushorwa hano mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cya FARDC, aho benshi bakinengera imyitwarire yacyo n'imikorere yacyo. Nyamara ku rundi ruhande Kabila we ngasanga ibi byose bishingira ku miyoborere mibi n'umuntu wamusimbuye adashoboye. Nyamara aba bagabo bahoze bakundana, bahoze ari inshuti cyane yuko ubutegetsi babuhererekanyije mu mahoro, banemeranya gusa n'abasangiye guverinoma, ariko nyuma byaje guhinduka ndetse Kabila nawe agarutse ku butaka bwa Kongo nyuma yuko yerutse kwamburwa ubudahangarwa n'ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bamushinze ubugambanyi, gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse kugeza ubu ngubu akaba ashobora kuba yatabwa muri yombi aho yafatirwa. Tugaruke mu kanya.